Naho mu rwego rwo gukomeza gufasha abanyarwanda kwihuta mu ikoranabuhanga, sosiyete ya Infinix Rwanda isanzwe rero igeza ku banyarwanda telefone zigendanye n'igihe ndetse kandi n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, ikaba ku bufatanye ifatanyije n'ikigo cy'itumanaho cya MTN Rwanda, nabo bamuritse telefone rigezweho kandi yujuje ubuziranenge. Ikaba ari telefone ya Infinix Note 50 series Twin Vita. Umukozi ushinzwe ibijyanye na telefone zigezweho muri MTN Rwanda akaba yavuze yuko mu gukorana na sosiyete ya Infinix ari uburyo bwo kugira ngo abakiriya n'ubundi ba MTN barushaho kubona serivisi neza kandi mu buryo bwihuse. MTN ni company ya telecommunication cyangwa se imirongo y'itumanaho. Infinix bakaba ari uruganda rukora smartphones, so kimwe ntabwo cyakora ikindi kidahari. So niyo mpamvu rero tuba tugomba gukorana na Infinix mobile brand iyo bazanye telefoni, kandi natwe dufite gahunda y'uko abakiriya bacu nta n'umwe dusiga inyuma. Uvuga ngo tuba tugomba gukorana na Infinix ku buryo abakiriya bacu babona serivisi zacu neza kandi zihuse. Telefoni ya Infinix Note 50 ifite tekinoloji ihambaye izafasha umukiriya mu bintu bitandukanye bitewe n'ibyo akunda, uretse guhamagara no kwitaba gusa. So natwe rero mu kubafasha abakiriya twabashyiriyeho internet bundle zigera kuri 15 GB zizakora mu gihe cy'amezi 3 no guhamagara iminota 300, ndetse tukongeraho n'indi bonus yo kuvuga ngo iyo ugura amayinite ukoresheje mobile money uzabona bonus y'amayinite waguze ajyanye na 20% muri icyo gihe cy'amezi 3. So ni uburyo bwo kubafasha rero abakiriya kuba bayigura bakayitunga. Twashizeho uburyo bwo kwishyura mu byiciro. Ibiciro twabihurije hamwe. No kuvuga ngo nujya muri shop yaba ya Infinix cyangwa muri MTN Service Center, ikintu cya mbere bazagusaba ugomba kuba ufite SIM card ya MTN. Noneho ukaba uri no kuri mobile money kuko nibwo buryo bwo kwishyura. So ubundi bazahita bakwereka ibiciro bya telefone wishyuye amafaranga yose, ariko bakwereke na installment plan. Ubu umukiriya bazajya bamwereka tarifu yo kwishyura mu mezi 6 cyangwa se tarifu yo kwishyura mu gihe cy'amezi 12. Tukiraha kandi Bizimana Gilbert, umuyobozi ushinzwe ibigendanye n'iyamamazabikorwa muri Infinix, avuga yuko iyi telefone ifite umwihariko udasanzwe kuko ngo ari telefone ije bwa mbere ku isoko ry'u Rwanda ariko ikoresha ikoranabuhanga rigezweho ry'ubwenge buhangano ari ryo artificial intelligence. Iyi telefone Note 50 umwihariko ifite kurusha izo twagize, niyo telefone ya mbere ije ku isoko ryacu ikoresha icyo bita DeepSeek, ni AI. Ni ukuvuga ngo ni telefone yaje koroshya ubuzima muri rusange. Bivuga ko ni ya telefone uzaba utunze ikintu ukeneye gukora cyose ntibisaba ko ugikora nyine kakuntu usange dukora ibintu mu buryo busanzwe. Urayitegeka ati nkeneye ko nkorera iki, nkeneye ko bookingira sinzi yenda nka hoteli runaka, nkorera reservation, nkorera ibi n'ibi ndabikora byose. Ikindi ushobora kuyibwira ngo jya kuri YouTube nkorera ibi, nkuko dukoresha izindi tugira ama application ama AI yacu muri Infinix Folax. Urayibwira nkuko tubwira izindi Folax nkorera iki, ni telefone yaje kugira iki hindura. Ikindi kandi ni telefone iri ku niyo telefone ya mbere tuzanye ifite umubiri cyangwa se materiel ikoze muri metal, kwa kuntu telefone gucika ikikubita hasi nta kibazo, ntabwo imeneka byoroshye. Nuko ngo hari accident nko kugwa muri kaburimbo, habaye accident na accident bigoye, ariko ndavuga ko kuntu ubushyira nka telefone mu mufuka kandi kushaka nko guhushika kugaca ku ruhande, iyo ikubisa aho ngaho ivuye kuri no nabyita nka distance y'umufuka ijya hasi nta kibazo. No mu mazi ntabwo bigomba kurenza iminota 30 irimo. Ku bakiriya cy'abanyarwanda muri rusange kuri Infinix Note 50 ni telefone yanyu yabazaniwe. Ntimugire ikibazo cy'igiciro. Hari impano ku maduka yacu, uyiguze ntabwo agenda gutyo gusa, impano nyinshi kandi zishimishije.